Sekunde. 1966. godine, crno-bili film. Ne znam zašto se zove Sekunde, jer to je jasno. Ali dobro je, vjerojatno i bi ponudio neki odgovor. Uglavnom, dobar film, odličan film. Tema čovjek, dakle, to je interesantan profil tog čovjeka koji je, znači, igrao tenis, u suštini htio da bude slikar i umjetnik, pa je postao bankar i imao stabilan posao i u IFS smislu štitio se na taj način što je štitio svoj sistem na taj način što je bio posvećen poslu. I potpuno mu je eros ohladio duže niz godina, znači pred odluku da izvrši operaciju promjene identiteta. Eros nije znači samo seksualna potreba izražavanja, već i stvaranje, oblik stvaranja, bilo umjetnosti, bilo kreiranja svog životnog prostora i izražavanja svojih afiniteta i tako dalje. Eros ima širu definiciju i on je to zbog određenih razloga, zbog određenih znači blokada zamrznuo, blokirao i stavio u hibernaciju. Tako da je on kada bi se vraćao s posla, taj glavni lik, i kada je boravio sa svojom ženom, bio tih, čutljiv, bavio se dugo poslom i nije uspio dakle da nađe neki izraz kreativni van posla. Tako kaže njegova žena, opisuje njegov psihološki profil. I tu vidimo, znači, u IFS smislu, da je njegov prognanik bio povrijeđen na neki način. Njegov vuk isto anesteziran poslom i zbog toga prognanik i vuk, koji su najugroženiji, u stvari najsloženiji dijelovi u IFS smislu, nisu našli svog oduška. Osim posla nisu našli nekog drugog alternativnog oduška da se izraze u obliku vuk, u obliku strasti, a prognanik u vidu prihvatanja, privrženosti, prihvatanja od strane selfa, od strane ličnosti. Tako da, nažalost, desilo se to što se desilo i onda je čovjek odlučio, dakle, glavni lik odlučio da Artur odlučio da promijeni identitet. Vršeći operaciju, dakle, lica i dobio identitet, znači, novi slikar u Kaliforniji sa kojim nije bio zadovoljan. Jeste da je tamo upoznao neku ženu i počeo da uživa sa njom, ali je shvatio da je i ona također promijenila identitet kao i ti ljudi na jednoj zabavi u kući koju su oni organizovali. Dalje, interesantan moment je slika te žene njegove koju on tu sreo u Kaliforniji, gdje oni gnječe grožđe u buretu i žena kaže: prestani misliti, u smislu uživaj, pusti me da uživam u životu, strasti i emociji poput Boga Bahusa. I tu se vidi taj moment, dakle, potrebe i u stvari tu se možemo primijetiti kako izgleda psihološki profil te žene. U IFS smislu, znači, ona u stvari ne želi da misli. Kod nje je menadžer, tako reći, u boljem stanju nego što je prije bio i u boljem stanju nego kod Artura, i ona, znači, želi da izrazi svoga vuka i da također oslobodi svog prognanika od pritiska i ona želi da uživa prosto u novom životu. I ona kasnije kritikuje Artura i njegov novi identitet, kritikuje ga jer on kontrira i on buni se, ne zna šta bi.
nema šta da radi, nije zadovoljan sa svojim novim identitetom, dok ta žena jeste. Ili bar izgleda u tom momentu u filmu, njen profil sa njenog profila može se čitati da ona jeste u tom momentu zadovoljna sa svojim IFS novim stečenim sistemom i da se osjeća mnogo bolje nego prije operacije, to je promjene identiteta. Žena želi da uživa i baš kaže u jednom momentu, znači, prestani poslije da misli, nemoj misliti. I Artur to ne razumije. A i muškarci inače teško mogu da prestanu da misle, jer je ta lijeva strana jače aktivirana kod njih i taj menadžerski dio i ti dijelovi zaštitnici također su mnogo jači kod muškarca, tako da muškarci dosta njih iz iskustva, iz prakse, nažalost, imaju zakočen eros i muško-ženski odnosi su na lošem nivou i postoji ogromno neznanje i nepoznavanje o muško-ženskim odnosima. Tako da je kod Artura je takav bio slučaj. On u stvari je dobio ideju, možda je menadžer u IFS-u smislu, njegov menadžer je dobio ideju, idem sada ponovo da živim i da se vratim onakav kakav sam prije bio, pa da ispravim neke stvari gdje sam pogriješio. On je saznao sad gdje je pogriješio i misli da u stvari zna gdje je pogriješio, iako nije išao na psihoterapiju, da je možda ranije išao na psihoterapiju, možda bi shvatio u stvari gdje griješi, ali nije. I sada on želi da vrati svoj stari identitet u jednom momentu, nakon znači uvida da mu novi identitet se ne sviđa, identitet slikara i ta uloga slikara. I sada on želi da se vrati, ali firma koja pravi te operacije to ne može da uradi i ne želi. I odlučuje da ga eliminiše, da ga ubije, nažalost. Da ga ubije jer je trošak sa njega vraćati nazad. Para nema, a on nije nikog novog doveo nikog novog nije preporučio da donos firmi, to je da bude pacijent te firme za operacije promjene identiteta. Tako da tužno je to što je on mislio, tragedija je što je on imao povjerenje u firmu da će ona vratiti njemu stari identitet. Umjesto da je malo sačekao i stao i razmislio i rekao idem glumiti da uživam u ovom novom identitetu, a u stvari bavit ću se starim ili nastaviti tražiti psihološku pomoć da obnovim stari identitet ili da opet budem Artur u nekom smislu. Znači imao je opcije tu. Nije mogao odmah da žuri da se vrati njegov stari identitet. Tu je on napravio grešku, jednu matersku koja u realnom životu ne bi niko tako otišao u tu firmu na takvu rizičnu operaciju da to odradi. I to je žalosno, to se vidi dakle da ljudska glupost nema granica, ali to je nekako po meni mana filma, jer u realnosti ne bi niko baš otišao da vrati sa svoj stari izgled lica, već bi svi koji požele da vrate svoj stari identitet radije išli na psihoterapije i na taj način probali da vrate, a zadržali bi novo lice. Mislim da je to logičan potez. I potez gdje je i IFS sistem zaštićen, ali i zdravlje tijela zaštićeno i ličnost zaštićena u psihološkom, znači u fizičkom smislu. Taj potez bi bio logičan. Ali to se u filmu nije desilo. Dalje, malo je to tužno što je on kad je upoznat u Plaušu kraj okeana, ona je znači već njega znala i ona je u stvari bila zaposlenik firme i ona je također žena koja je znači promijenila identitet, ali je glumila znači da ga upoznaje, to je glumila je određene romantične osjećaje i u stvari možemo reći da ona s jedne strane dakle možda je glumila da ga voli, a s druge strane je možda ga i zaista zavoljela i htjela podsvjesno da on bude taj koji će prihvatiti svoj novi identitet. Tako da to nije baš jasno u filmu u kojoj mjeri je ona, ta Plauša, znači glumila ljubav prema njemu, a u kojoj mjeri je u stvari zaista ga s neke strane voljela i počela ga voljeti u tim momentima, znači nakon upoznavanja. Mislim da je film ok, ideja je dobra, baš sam kad sam pitao i ja napisao sam daj mi neki film, znači koji ima tematiku Twilight Zone, a da je snimljen tako tih godina, 66. 7. 8. tako tih starih godina, znači kad je Zona sumraka tek počinjala znači, da se smišlja i da se pravi. I on mi preporučio taj film
ok radnja, zanimljiv film, kao iz one Sumrak epizode, koje su većinom tragične i ovaj film ima tu tragičnu notu. Tema je zanimljiva, tema je dobra i tu se vidi u stvari kako muškarci urtavaju, žure i brzaju i nisu baš sposobni, znači, da psihološki odrade neki rad koji je potreban za bolje stanje. Veoma teško je vršiti psihoterapije sa muškarcima. Muškarci pacijenti koji koriste psihoterapiju su vrlo nezgodni, jer psihoterapija bilo koja sad tehnika je vrlo dosadna, inače vrlo dosadna i naporna, razgovor je isto vrlo dosadan za muškarca. Somatske tehnike, somatski rad, bilo na traumi, bilo na PTSP-u ili nekim drugim stanjima, muškarcu je također dosadan, iako neki somatske vježbe kao što je TRE ili MDR ili terapija, znači kretanje, fizički rad i šta znam, nešto je izvodivo muškarcu i može se uraditi. Postoje neke tehnike koje su vrlo dosadne i koje stvaraju veliki bol i otpor kod muškarca. Muškarci inače teže, dakle, da to nekako po kratkom postupku brzo odrade, nemaju baš toliko strpljenja. Ako neka, na primjer, vježba kod neke tehnike zahtjeva, na primjer, 5 minuta meditiranja, pažnje ili disanja, muškarac nema strpljenja, posebno znači što se tiče tih vježbi disanja. Postoji mnoštvo znači autora i mnoštvo vrsta vježbi koje se, znači, tiču disanja, meditacije ili govorne vježbe ili vježbe za vagus, živac ili tako dalje, ali praksa je pokazala zaista da muškarci nemaju baš strpljenja da to sve rade kako treba. Već sam napomenuo koje vježbe su dobre za njih i gdje im nije dosadno, ali postoji taj psihološki otpor kod muškaraca, tako da je razumljivo s jedne strane što Artur, znači, odbija da prihvati svoj novi identitet i razumljivo je što je on odmah žuri, znači, da se vrati starom identitetu, misleći kao da je našao rješenje i da je našao neki način za spas i ponovo rođenje u smislu ponovog života po starim, na osnovama starog identiteta. A u stvari ja mislim da je to sam njegov menadžer u IFS smislu zamišljao da je našao pravo rješenje, a u stvari uopšte nije, jer muškarac barata umom i onda on misli kao da umski može nešto riješiti i da je otkrio vodu. Tako reći, otkrio toplu vodu razmišljajući, ali to ne ide baš tako. To ne ide baš tako, jer što se tiče psihologije i psihijatrije, dosta puta, a posebno kod njegovog stanja, znači njegovog problema koji on ima, ne može se umski baš tako sve lagano riješiti, već je potrebno somatsko suočavanje kroz patnju, bol i izliv emocija, što je normalno svakom umskom biću i muškarcu kojim je naglašena lijeva strana mozga, to je vrlo odbojno, naporno i dosadno. Tako da je glavni lik ovdje žena, ona bi mogla da prihvati novi identitet i da se prilagodi tome, jer taj novi identitet, budimo realni, budimo logični, u IFS smislu stvara velike prednosti za sve dijelove. S jedne strane i zaštitnici, i menadžer, i prognanik, i vuk ili strast su zadovoljeni, mogu biti zadovoljeni u tom novom smislu, ali je potreban somatski rad i bol. A Artur nije htio da prihvati taj bol, on se okrenuo alkoholu, na zabavi što je pokazao, okrenuo se alkoholu, umjesto da je kultivisao taj bol i da je istrpio i da je trpio pa i godinama je morao trpiti taj prelaz ka novom identitetu. Mogao je, na primjer, zadržati identitet Artura, mogao da se zove Artur, samo bi imao u stvari fizički drugo lice, ali mogao je da se ponaša kao Artur koji sada je slikar. Nije morao se mogao je pred drugim ljudima da glumi da je on taj Toni slikar, a mogao je sam sa sobom to u stvari prihvatiti da je on Artur koji je malo izmijenjeno lice. Ali on nije bio raspoložen za taj rad, to se vidi. Protagonista ovog filma, glavni lik, nije bio, znači, raspoložen za somatski rad, za rad, trud, bol i patnju. A i vlasnik te firme za operacije i promjenu identiteta mu je rekao da je bol neminovna. Da je bol, taj period, znači, prelaska na novi identitet, novi život, bol će biti neminovna, a to Artur nije razumio i on nije htio, znači, da to. Da, kod muškaraca inače može se primijetiti da oni će uvijek tako birati neke brze solucije
kad postoji znači, opcija ili dugotrajni somatski bol kroz patnju, prilagođavanje novom identitetu, na primjer ovdje govorim slučaj Artura, ili da nađu neku brzo alternativno quick fix rješenje, kao što je opet povratak na staro. Muškarac će uvijek znači, birati to nešto quick fix, povratak na staro. I možda bi da je neka sretnija situacija u filmu, možda se moglo desiti to da on dobije da mu se vrati staro lice, stari identitet, da ga nisu ubili, recimo, opet ja mislim da ne bi on uspio ili bi možda imao malog uspjeha, jer potrebno je psihosomatsko pražnjenje emocija i doživljaj emocija prvo prije umskog rada i prije umskih poteza i aktivnosti. Ili aktivnosti zasnovanih na čisto nekim idejama ili razmišljanjima. Možda je on mislio, ako vrati svoj stari identitet, da će otići od žene, da im se izvini, da bude malo, da promijeni možda svoje ponašanje, ali džaba i promjena ponašanja ako on u suštini osjeća neku bol i patnju što je advokat ili što mu je život dosadan ili tako dalje. Može on željeti, na primjer, ili pokušati da radi neke poteze tako da više provodi vremena sa ženom, da odu na pivo ili na kozaru, ali to neće pomoći, mislim, to ne može pomoći takve aktivnosti, baš ne mogu pomoći muškarcu ako njegova trauma nije na neki način izražena, to jest emocije nisu izražene kroz, rekao se već, ono što je najbolje za odraditi, to su neke fitness vojničke vježbe, zatim TRE, trauma, izražavanje vježbe, možda MDR i još neke NARM, možda i ta tehnika i još neke tako te neke somatske tehnike za pražnjenje i izražavanje emocija. To bi trebalo prvo da uradi prije, na primjer, bilo kakvih radnji sa ženom možda on htio da provede više vremena sa kćerkom, ali ništa to ne bi pomoglo ako on svoju traumu i te neke emocije nije izrazio. Tako da muškarci često misle kao ja mogu kao ja to da uradim, sad znam kao šta treba da uradim, to treba da uradim. A u stvari, uopšte nisu konsultovali psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra, idu na svoju ruku. Kod muškaraca, znači, postoji taj otpor prema psihologu, psihijatru i psihoterapeutu, jer bavljenje time im je dosadno i smor. To je, nažalost, ta mana, tako reći, bivanja muškarcem, gdje bavljenje time predstavlja zaista veliki otpor i veliki problem i veliku bol. Samo bavljenje tim predstavlja bol, a tek primjena savjeta i neki rad, somatski rad predstavlja još dodatni bol. Tako da muškarcu baš nije lako i taj film u stvari prikazuje upravo to. Nije lako biti muškarac i istovremeno odoliti svim tim porivima koje muškarac ima u smislu da bude prvo agresivan, aktivan i radan, a da ne promisle u stvari suštinski u kojim oblastima treba ili bi mogao da bude aktivan, radan i djelotvoran. Dobro, to je bio neki moj komentar o ovom filmu, znači film Seconds iz 1966. godine, stari film koji u stvari govori o lijep primjer filma koji u stvari, može se reći, govori o infos psihoterapiji, a da to i ne zna. To su neke te teme. Zatim to je naučno fantastični normalno film, sličan seriji Sumrak, Zona sumraka. Jedan film koji u svakom slučaju je zanimljiv.